ceceni ya Inoro TV. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie Inoro miaraho. President na munini wake gwikinya igongona-ini ria gucokia ngatho mwena wa Kirugu ya kaunti ya Kirinyaga. Muingi wa matura ma Juja gukaya kugomerwo ni ng'aragu riri wagi wa mbura wanjitie kuraga matanya ma arimi. Ruhonge rwa NEMA kuria ruhanyuke gukinyira aria marauna watho wa kuhuthira maratathi ma minyore. Na ma MCA bungeni ya Meru gwetia gikaro na gavana Mwangaza miario-ini ya kunina njatukano. Amokera ngeithi miaraho miega mwiroreri wa Inoro TV ngatho cia mwanya ni undu wa kunyitanira na ithwe ithaa riri atuoka tukumenyithia maria marathie na mbere na kuhanika kundu gutiganite guku bururi-ini. Maya ni mohoro ma Inoro miaraho na nie njitagwo Gathoni wa Jehia na tukwambiriria kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria andu matanyihiire 20,000 kuma Juja kaunti-ini ya Kiambu ni magumirwo ni thina wa ng'aragu na marehoka uteithio wa andu a wendi mwega niguo mone gia kuria. Kuringana na aikari aingi ao makoragwo na kio urimi-ini no wagi wa mbura kwa ihinda iraya niguo utumite matuike ahoi. Shukuru-ini wa muthingi wa Murera Juja kaunti-ini ya Kiambu nikuo magana ma aikari a matura ma Murera Kalimoni weteithie Juja gatagati ka mangi macemanitie kwamukira uteithio wa irio kuma kuri thirikari. Maikara-ini uria yagereire meyumiritie kwa wingi na makomeriria riũa inene marĩ raini-ini ya kwamukira irio muthemba wa mucere na mboco. Bica iria ironania uritu uria aingi ao mari naguo wa kuona kindu kingirio micini yao o muthenya. Ni gwa kwanja maita mengi ni turaragira ni toni na ciana ithathatu na imwe cie cukuru ni maenda kuria ni magagia kuria koguo ni twatwere tu mututethie. No kwararuhi ti mutugo urakenia ikaria guku Juja kuona kuringana nao ni mari na uhoti wa kwimathira na kuhanda irio cingimaigana na matigie cia kwendia no wagi wa mai niguo makinyitie haha. Watu wako na bidii hapa kulima, watu wanapendelea, lakini unajua ile hali ya anga ndio imeleta shida. Lakini kwa sasa tumechukua figures numbers zao zile ambayo wakulima wote fertilizers ndio serikali waweze kuwasaidia. Unajua hata wale walikuwa wanalima na fertilizer waifikii, imekuwa ni ngumu, hakuna mavuno mazuri. Ni turi na arimi anini, arimi atumigunda tunini na ni merutagira muno hindi iria kwaura, matire mate mbura ona imwe, mageragia hindi ciothe kuhanda, ringi gwakorwo gutari na mbura ya kuigana, mboco na mbembe ciao ikaga gukinyanira. Ti kwega engi ni marira engi mavuti ni to matina gia kuria na ti kwenda ni mairutania na makinyira gutiri kinya mawira gutire namo. Utonga wa mai ni muingi umathiururukiirie na ihoya riao ni kuhurwo njeki ni thirikari niguo mai maria mamakuhiriirie mamahotithie gucokereria urimi-ini. Kindu kiria kingi tugiteithia muno makiria ri ni kiugo mai ma makaremeno miferethi no ha thutha ri ko ni rehe mai guku ri ona muno ahandage tuirio hau nja na mai macio ni undu wa damu ci twenacio nyingi guku na ni damu cikinyite o 7 matuteithiririe damu cio handu ha kuragiragirwo andu ri maturehera development nacio tondu nyamu icio no iturime nacio greenhouse. Ni ihoya rikiritwo rito ni mubunge wa Juja George Koiburi na MCA wa Murera Moses Gatha aria manyitanire mihango-ini ya kuheana irio kuri aikari. Ni tondu twina rui rwa Ruiru River ruria ruitagiriraga handu twitaga Ndururumo na mai mau no mahote gutegwo na maikuruke na gravity nginya kundu gugwitwo Juja farm na andu makorwo makirima na njira nene muno.
tukihuthira mai macio tondu migunda no yanyihanyihite tuike greenhouse na tuhuthire damu icio niguo andu matige guka guteo ku damu-ini na maundu matige kuonekaga kuria damu-ini. Munini wa komishona mwena wa Juja Charles Muriithi arauga icigo nyingi iria ire kundu kumu kurio na family iragireka kuona irio. Over 20,000 people wale ambayo wana staff kwa njaa kwa saizi. Lakini kwa sasa vile kunaelekea mchele imeingia na mchele na maharagwe, kwa sasa serikali itaendelea kuangalia mara kwa mara. Wao ya irio uigire ha shukuru. Ruhonge rwa NEMA nĩ rũrĩtio rũhĩtane na arĩa makoretwo makĩhũthĩra maratathi ma mĩnyore matũra-inĩ thutha wa ũhũthĩri wamo kuongerereka thengia ya aikari gũtaũkĩrwo nĩ mũkana ũrĩa warutĩirwo ũhũthĩri wamo. Akĩaria hĩndĩ ya gũtheria matũra matiganĩte ma wodi ya Olkeri, Kajiado ya Rũgongo, MCA wa wodi ĩno Stephen Gatho augĩte he bata onjoria anini metheme kũhũthĩra maratathi macio amu nĩ ũgwati harĩ marĩa matũrigicĩirie. Njenga wa Wambui arĩ na riboti ĩno. Neikari a matura matiganite ma wadi ya Olkeru, Kajiado ya Rũgongo meyumĩrĩtie gũtheria na kũrogota maratathi ma mĩnyore arĩa makoretwo magĩteo mĩkĩra-inĩ ya barabara ũndũ ũmwe na mĩgũnda-inĩ ya andũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie morie rũhonge rwa NEMA rũnyitie mũthiori kũhĩtana na arĩa makoretwo makĩendia maratathi macio amu nĩ mũgarũ na watho. Kwenda kwĩra thirikari itũ kũgerera kwa shirika la NEMA mone atĩ nĩ mararora ũhoro wa maratathi maya na ku-enforce nigetha tutige kureherwo maratathi maya matige guthukia environment itu, matige guthukia maria maturigicĩirie. Mimi wasitumii maana ilibaniwa kitambo. So ni kuona katika barabara zetu zimejaa kila mahali, zimetapakaa, tunashindwa inatoka wapi. Na kama kuna uwezekano ya kuikomesha kabisa, tungependa ikomeshwe na itokomee mbali kabisa ili mazingira yetu yawe imara. Kuona kaunti ya Kajiado nĩ imwe ya mĩena ĩrĩa ĩhutĩtio nĩ wagi wa mbura ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie ng'aragu mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ, nĩ morĩtie onjoria makĩria matuka na thoko metheme ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore amu nĩ maracangĩra na njĩra nene gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie. Nĩ tũĩ maratathi maya ma nylon nĩ mahingirwo na nĩ magirĩtio nĩ thirikari, no kũrĩ andũ marakĩgeria kũrehe kuma mabũrũri mangĩ. Tukwenda guthaithana muno na andu aria mararehe magerie kuhuthira njira ingi cia kuohera andu indo ria mekugura indo na matigana maratathi ma nylon, tondu maratathi ma nylon ni maratuthukiria environment na njira nene muno. Maugite marigaga keheri muthenya umwe hari omweri kurogota maratathi ma mĩnyore o magĩtheragia itũra makĩũria atongoria ũndũ ũmwe na mũingĩ woe mũhano ũyũ amu nĩ ũgũteithĩrĩria hanene gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, makĩria rĩrĩ thirikari yambĩkĩte kambĩini ya ũhandi wa mĩtĩ. MCA witũ nĩ anjĩtie initiative ya kurogota maratathi na gũtheria environment itũ. Turanyitanĩra hamwe na imwana citũ na irĩtu arĩa tũmathaka mũbira, turaiga nĩ tũkũmũnyita mbaru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui. Tũgĩthiĩ na mbere, ma MCA a mbunge ya Meru nĩ maretia gĩikaro na gavana wa Meru Kawĩra Mwangaza makiuga nĩ meharĩirie kũrutithania wĩra nake. Marauga gĩikaro gĩkĩ kĩrongoreirie kũnina rũmena gatagatĩ-inĩ kao, gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ watungatĩrwo na njĩra ĩgwete. Moete ikinya rĩu makiuga nĩ gwathĩkĩra rĩtana rĩa mũnini wa president ũrĩa wamoririe maiguane. Wanjikũ wa Kimani ena riboti makĩria. Mr. Speaker, thutha wa mbunge ya Senate gũteanĩria ikinya rĩa ma-MCA a Meru rĩa kwenda kũhagũra gavana Kawĩra Mwangaza, rĩu ma-MCA acio nĩ maretia gĩikaro na gavana Kawĩra makiuga nĩ gĩa kũmateithĩrĩria kũrutithania wĩra hamwe. Amwe a ma-MCA aya arĩa marĩtie hĩndĩ igongona rĩa kwaranĩria na arutwo arĩa mararĩkire kĩrathi gĩa kanana na form 4 marauga ngayũkano yao na gavana yathi na mbere, kĩgĩna kĩa motungata ma matũra kĩrĩcokaga thirikari-inĩ nene. Some of the money should be spent by now. I don't know how much the county has been able to spend. And now we really want to take as little time as possible in this dialogue so that some people of Meru can be able to benefit from the development. Because now if we take a lot of time, then we'll have the money going back to the exchequer, which is not really good for our county because it's likely to affect the money that we will get in the coming year. If the budget is not to be absorbed, we are in danger of getting the resources or the money taken back to the exchequer or to the national government.
So we want to settle the issues and start serving the people of Meru. Makirũĩrĩra kĩgĩna kĩu maroria gavana Kawĩra agĩe na wĩnyihia rĩrĩa aramarĩria kuona ũcio nĩguo ũkoragwo ũrĩ thĩna mũnene gatagatĩ kao nake. All that we want is the governor to change. How the governor used to address us, we are expecting her to change. Because if she is going to change, then we are ready to work with her. All that we wanted to serve our people. And we also ask the side of the governor to cooperate also, so that now we can be able to come up to a conclusion of this matter so that the people of Meru can benefit from development in the coming days. Makinyũkĩte ikinya rĩrĩ makiuga nĩ gũtĩĩa ihoya rĩa mũnini wa president rĩa metĩkĩre gũikara thĩ na kũiguana. Now we can start a negotiation or a dialogue, and for us from our side we told him that we are ready. We are actually ready for a dialogue, and now he said that starting from next week, those committees, the committee will be sitting down so that now they can be able to address issues that are of concern to us and also the people of Meru. I want to tell the public that we are ready for the meeting by the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, and when he shall call us for the meeting, we shall answer that meeting. And because we want Meru people to have peace, and we also want to work for the Meru community, and we are expecting this to change as soon as possible. And our prayer as the MCAs is the governor to change, because if the governor is going to change, things are going to settle. It's very unfortunate kuona kwamba kwa sababu ya gavana wetu hataki kushirikiana na MCAs, ni lazima tuende nje ama tuende tukatafute deputy president ama president mwenyewe, kana kwamba sisi wa Meru hatuwezi keti chini na tuweze kuongea. Tuko na Njuri Ncheke, tuko na pastors, tuko na viongozi ambao kuna tajriba kubwa ambao wanaweza kuketi chini waweze kuongea pamoja, but it's okay. Vyenye gavana ameona ya kwamba gavana venye deputy president anaweza kusaidia na kuleta ushirikiano katika Meru, we are embracing that. Kuma itua rĩa Senate rĩa kũhonokia Kawĩra, ma-MC ya bunge ya Meru na gavana matirĩ mamatia ndũgũ yao kĩng'ang'a-inĩ na rĩu marauga nĩ manogetio nĩ mũtugo wa kũhũranĩra gĩthũri. Ingĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Tukiuma kaunti ya Kirinyaga tuthie kaunti-inĩ ya Meru kuria mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Hadi Kenya Ndagĩtarĩ Stanley Kamau nĩ atongoretie mĩhang'o ya gũbanga njĩra cia kũgacĩrithia ũgitĩri matũũra-inĩ gatagatĩ ka maabitha a wathani wa matũũra na matereba a taxi Murang'a. Kamau augĩte matereba a taxi makoragwo na ũmenyo wa arĩa maratabania wĩkinaĩ na ũguo ũnyitanĩri-inĩ na maabitha a borithi no mahote kumbũrania wĩkinaĩ ũrĩa wakĩrĩirie matũũra-inĩ ta ũrĩa Victor Kinuthia aratarĩria. Nĩ kĩharo-inĩ kĩa Mũmbi taũni-inĩ ya Murang'a kĩgomano gatagatĩ ka maabitha a borithi na matereba taxi ya Murang'a. Kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Hadi Kenya Ndagĩtarĩ Stanley Kamau arĩ gĩa kwarĩrĩria njĩra cia kũgacĩrithia ũgitĩri matũũra-inĩ. So we are here to bring the police and the taxi operators together so that they can be able to mingle, they can talk together, they can understand each other, so that all these, what has been happening about misinformation and all those things, so that the taxi people can be able to give the police information real time. Rĩrĩ thirikari ĩkĩrĩire ũhũthĩri mũingĩ harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa matũũra. Kamau augĩte matereba taxi makoragwo na ũmenyo wa arĩa maratabania wĩkinaĩ makĩria kuona marutaga wĩra wao nginya ũtukũ. Let's continue mixing and talking to the police officers. Let's talk to the business community so that we can be able to enhance our security. Mwena-inĩ wake kamanda wa borithi wa Murang'a East Meru Wakuo augĩte he bata mũingĩ kũnyitanĩra na maabitha a borithi kũhũrana na wĩkinaĩ matũũra-inĩ. They normally work at odd hours. They move here and there, and they can come across anything which they need police to know. So we have encouraged them to be giving us information and not to fear, because the information they give will be treated in
confidentiality. Na sisi kama serikali ya county tumewahakikishia kwamba all the necessary maneno yote ya muhimu ya kuzingatia maneno ya security kama security light, we are going to maintain all the security light, na pahali zile street ambazo hazina street light tutaweka street light. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa matereba taxi Joseph Githanda augĩte nĩmeharĩirie kũnyitanĩra na borithi. Wametupatia namba ya simu na wametuambia tusiwe tunaogopa, hata tukipatiana information tusikue tunaogopa, watakuwa wakitulinda na wakitenda kulingana na vile tumewaagiza. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Gukinyiria hau tukinyite mwiroreri twambe twikirie o hanini no ndugathie haraihu ni turacokereria na mangi maingi hamwe namo igongona ria mahoya riria rirathie na mbere kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua mari. Ni turacokereria thutha wa ndumiriri cigano na cia wonjoria. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach clean less can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Kabuni ya Ruto Mabati Factory nemo yathondeki njorua a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingi na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruto Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Letwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru harĩ wendia wa ng'ũndũ itũ kũrĩa The Great Oasis Gardens na Nyukie, na ngũcokerie ngatho mũno tondũ nĩ ũtũhotithĩtie kwendia phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4, na rĩu phase 5 nĩ hingũku, na o ta ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte, Title nĩ tũkũruta, na warĩha 100,000 1,000 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete. Nĩ tũkwendete wĩka mũheani Ngai akũrathime. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bring in germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kwenyitera rugabiro roroke thimũ-inĩ yaku hihinya *811 *404#. Ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe.
gakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Honge itare cia githirikari, atongoria, honge cia ugitiri na ikari a kaunti ya Baringo ni matafanitie mucemanio wa thiku igiri itemini ria kwenjera na gwetha mitaratara ya kugacirithia thayo mwena ucio. Akiaria mucemanio-ini ucio itura-ini ria Tangule Bay gicigo-ini kia ubunge gia Tiati, mutongoria wa ngwataniro ya Interpeace Kenya augite ni macenjetie murugamo wao na ni maranyita baru itua ria thirikari ria kuhe thigari cia muhohio mishinga ya kumateithiriria kugacirithia thayo riria kwagia na mogwati. Jega wa Waboi ari na riboti ino. Ni mucemanio uria roire thiku igiri, honge cia kugacirithia thayo bururi-ini manyitanire na ruhonge rugitiri, atongoria ndumwe na aikari a Baringo magitabania mucemanio wa kwenjera na guthondeka mitaratara ya kugacirithia thayo mwena ucio. Thutha wa ngwataniro ya Interpeace Kenya kuregana na itua ria thirikari ria kuhe thigari cia muhohio mishinga ya kumateithagiriria kung'ethanira na itoi, riu ni macenjetie murugamo wao na kuga ni itua riguteithiriria kugacirithia thayo mwena uyu, makiria hoka ni kung'ethanira na aici a mahiu. Zamani hata tulikuwa tunapinga mambo ya KPRs kupewa bunduki. Katika ile experience tumepata, sasa imebidi wakati tunakutana na tunaulizwa mnakubali KPR sopewe bunduki, sasa tunasema peana, kwa sababu uwezi kuwa na mtu mmoja ambaye anakuja na mimine risasi vile anataka na wengine hawana risasi na wanakaa pali moja. Ni maheanite mamwe ma mathenya maria makoretwo magicungiriria ciiko cio gukuo giteri kuongerereka mwena uyu thengia wa thirikari kwambika miungururio ya gwethana na ekinaĩ acio. Kuna wazee ambao wanabariki vijana wanapoenda kuiba ama kuvamia jamii nyingine ili wafaulu kwa hiyo kazi. Reverend na Bishop wanaombea watu wabadilike, lakini hao wazee wanafanya opposite. Wanabariki wafaulu kutenda dhambi kwa njia nyingine, kwa lugha ya simple language. Iko wazee wanabariki vijana kutenda dhambi. Sasa hawa wako pande yenu ama wako pande gani? Wanatusaidia ama watusaidii? Tufikirie vile tutadili na hao wazee. Tiati East tuko na only 4 communication masts. One iko Churo, there is one here, there is another one in Sumale, and there is another one Amaya. Hapa paka huwezi pata network, hata ukichapwa na mkora huwezi saidika. Mwena wa Kerio Valley, itura ria Chesegon muhaka-ini wa Elgeyo Marakwet, Kapedo muhaka-ini wa Turukana na Baringo, nemwe ya miena ĩrĩa ĩrerĩkana hagukuo giteri wĩhĩrĩire. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Waboi. Minister wa ugitiri wa mihaka Adan Duale ni ahete mukana ekinaĩ aria makoretwo makiagagia aikari kaunti ya Garissa na guthararia ona mirutire ya wira ya maafitha a thirikari. Ni thutha wa atongoria o hamwe na aikari kaunti iyo gukaya ni gutharara kwa mathomo mathukuru-ini maria mari mwena ucio kumana na wagi wa arutani aria metharite kumana na tharĩkĩra iria ikoretwo kuo. Duale augite thirikari ni hotorete kung'ethanira na ekinaĩ aya niguo gutigirira a Kenya ni magitirwo na njira iria yagiriire na oho ni makinyirio motungata ma thirikari hatari na mihinga. Teachers in this county, walimu wetu, they are too short. Our national schools would not have enough teachers, and you know why? There was a time when the teachers left us. Today we have a number of schools where the ECD teachers that we employed are the ones who are teaching primary classes, at least the lower ones. Nimekubaliana na wewe, tuko na shortage ya teachers. Lakini kwa nini tuko na shortage ya teachers? It is because of insecurity. So as we address the shortage of teachers, ambaye ni serikali itaandika 30,000 as we address, nataka tushikane, tusikubali. Tunajenga barabara kutoka Lamu mpaka Isiolo Marsabit. Hiyo barabara tumeweka investment mingi ya security. Lakini mnasikia kila siku what's happening. Anataka kubali hiyo. And the government will make sure we protect the lives and the property of every citizen.
Mwikoirwo munene wa wendia wa bangi mwena wa Ololunga kaunti-ini ya Kajiado ari moko-ini ma borithi thutha wa kunyitikana na mithogoto 132 ya bangi. Uhoro-ini uria wikiritwo mukonde ni munini wa commissioner mwena ucio Dennis Musomba ni acakaite wongerereku wa ciiko cia uhuthiri wa dawa cia kurevya mwena ucio. Oritie muingi kunyitanira guteithiriria kwanirira aria marendia bangi matura-ini. Mudurume umwe kuma itura ria Magutu kaunti-ini ya Kwale ni athundurite njira ya mwanya ya gutura ngirathi akihuthira cuba cia njohi iria huthire. Meshak Kipawa araruguria cuba ici iria kaingi iteagwo thutha wa kuhuthika, akiuga ino ni imwe ya njira ya kwagirithia maria maturigiceirie kuona cuba ici itifuthaga. Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi ni waratariria. Cuba ici cionganĩtio haha thutha wa kũrogotwo kĩara-inĩ. Meshak Kipawa araciharĩria nĩguo ambĩrĩrie gũcigarũra na gũcitua ngirathi cia kũnyuĩra maĩ. Nĩ wĩra akoretwo akĩruta ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ rĩu kĩganda-inĩ gĩkĩ gĩake gũkũ Magutu kaunti ya Kwale. Zinatumiwa sana sana kule beach kwa sababu tuko karibu na beach. Watu wengi wao wanazitumia kwa wine. Then after hapo wanazitupa. Haha ethondekeire kamashini ga plastiki karia mbere akahuthagira gukurura cuba, akamithirũrũkia maita matatu iguru wa kamashini gaka niguo kumikurura na mukururo ndukogome. Agacoka kumulika mukururo ucio na mwaki wa thitima uria urengaga cuba maita meri. Katika primary school tulikuwa tunafunzwa zile vitu zilikuwa zinaitwa handwork. Na wakati huo tulikuwa tunaambiwa ya kwamba unachukua usi, alafu ukishachukua usi unaifungia ile chupa katikati, alafu unaweka mafuta taa, unaiwasha kiberiti. Ndio tukaona tutengeneze zile vitu ambayo tunaita glass cutter. Wira uyu wa moko ni wa ufaciriri wa iguru. Thutha wa kurenga cuba acokaga kumithugua na karatathi ga sandpaper niguo kumiiga na wagiriru uria ufataritie. Tunatengeneza glass, wine glass, glass za maji, glass za tunatengeneza stand za kuweka candles. Sasa ile ya wine unapata kwamba ile top ya juu, hiyo mdomo ya chupa ndio tunaikalisha inaangalia chini, then tunaitengenezea stand yake, alafu hapo tunaigeuza inakuwa kama ile glass ya wine. Haki ni nzuri, zimefanya kabati yangu ya kitchen iko smart. Kuringana na Kipawa, thoko ya ngirathi ici nĩ nene na nĩ ĩraruta mweke wa kũgacĩrithia marĩa maturigiceirie o hamwe na gũkũria gĩthomo gĩa CBC kũrĩ ciana. Tunaona machupa zimetupwa kando ya barabara. Sasa watu tunaipunguza, sasa zingine tunaenda na tuktuk tunasibeba tunasileta hapa. Kuna mwenye anahitaji glasses 1000 Nairobi. Kuna mwingine anahitaji glasses 30. Kuna mzungu anahitaji glasses hizo heavy gauge za green, hizo fupi. Anahitaji kwa kila nyumba anahitaji glasses 60. Wewe inanifanya nitengeneze vitu huku. Wirutiri wa Meshak Kipawa ni uroneka ugiteithiriria hari kugarura giko kiria kingituika gitango kuri muingi na gugitua kiguni. Handu-ini ha Inoro TV de kaunti-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up. I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you're arriving here 11. You know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now,
iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Riu niki muthe atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka pesa ningi ni ciakwa tari kiaice ki uria ndireka na mu niki murenda munjira kuwa thiku na taitu riu ri ni tumuvuate tukarore tumuvuate muthe ko ne goko ni ocio ne woka atiriri we uronetio ku ni barakai kuria turendia 550 kakwira kugi ni ha makuta ma phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit no igana na igana rimwe ici gyo kayo mwe gyo kare kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya ni goko kwa ndagima gutire buro tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima ekuga na gweka ni. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. You do your best out there. Let us do our best in here with the disinfecting power of Jake. Because Jake cleans and kills 99.9% of illness-causing germs and COVID-19 in your home. Jake, your family's guardian against germs and COVID-19. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. When you think about love, think about me. I can give you more than you'll ever need. So now only every heart needs some company. Gakwamukira o ringi mitambo-ini mwiroreri tuthie na mbere na mohoro. Mundurume umwe kuma itura ria Muruga kaunti-ini ya Nyamira arahonia nguraro iria irerikana atungitio ni cifu wa itura ria Bosamaro na andu angi eri aria marutithanagia wira na cifu. Kurerikana Lamek Nyabuti wa ukuru wa miaka 32 atungitio ngero ino hindi iria arekinyitie wabici-ini ya cifu ucio gwetha motungata macira wigie mugunda. Kuringana na Lamek Nyabuti, kuri muthenya wa gatano nirio ekinyirie ofici-ini ya cifu wa Bosamoro gicigo-ini kia Nyaga gutwara marua maria augite anengeretwo kuma ofici-ini ya munini wa komishona megie ngucanio cia mugunda. Nikamkia asubuhi saa 2 niko pale, nikangoja chief, nikamngoja hadi saa 3:30 naelekea saa 4. Baadaye ndiye alikuja akaingia kwa ofisi yake. Baada ya kuingia kwa ofisi yake, kuna watu walikuja nyuma sana, walikuwa na kesi, akawaambia ingia ndani. Na mimi nikaingia ili kupeana barua. Kuniangalia tu hivi, akaanza kunigombanisha kwamba I don't want to see you in my office. This is not your office, it is my office. Kamwambia chifu, mimi simchakuja kwa kesi, ni barua ambazo nimepewa na SEC
Ndiso jana aliniambia, alikupigia simu akaniambia ni drop hapa. Kwa hivyo ni barua tu nimeleta. Akaniambia enda na hizo barua zaka, I don't want to see you in my office. Augite riria araumagaraga niguo ararugamirio ni andu eri aria augite marutithanagia wira na cifu itura-ini riri na hau maramutharikira na kwambia kumuhura. Kwanza tu ili tuende, alikuwa na watu wake wa vigilant, watu wa michikumi. Ndio jamaa akanisimamisha kuniuliza ni kitu gani kinaendelea, nikamwambia hapana, ni barua nimeletea chief. Chief ndiye akakimbia kutoka kwa ofisi akanishika, wakaanza kunitandika na huyo mtu wake. Wakaendelea kumpiga kuelekea kwa station. Sasa kuna hao wazee wenye walikuwa hapo, mzee mmoja akamkanyaga kwa shingo, chief naye pia akamkanyaga na makoti juu ya kifua, wakiendelea kumfunga kamba. Baadaye wakamchapa kuelekea chini hadi wakamfikisha kwa maaskari. Muru wa nyina Patrick Nyachio augite riu maraikara mari na guoya guku akinyitirira ati cira wa mugunda wa uria maratunyukithio niguo ucungiriirie muru wa nyina gutungio bare eno. Na tuna samba lolote bali penye tunaenda. Na imagine hiyo yenye imeuswa ni ile tu mamangu alinunua, sasa tunakimbilia tu hiyo. Si eti ni ya baba yetu pata acha tupatia shamba. Ni ile tu ile mama alinunua ndio huwa tunanyanganywa. Chifu akanipiga hapa, akanikanyaga wakati walinipeleka kwa ofisi yake, wakinitandika ukinikanyaga, alafu ndio chifu akanikanyaga kidore. Riu erekeirie makaya make kuri ateteria ihoto cia muingi mamuteithiririe gwethana na kihoto riri arathie na mbere na kurigitirwo thibitari-ini wa Nyamira. Mageria maitu kwaraniria na cifu ucio ni maringite ihiga riri mwanake uyu andikithitie ndumiriri ceceni-ini ya borithi ya Nyamira. Ngiribotera Inoro TV, Getu wa Maria wa Muigana. President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matongoretie mbutu ya atongoria na etikia igongona-ini ria gucokia ngatho kiharo-ini gia Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga. Ni rita ria keri president gwikinya kaunti-ini ino thutha wake guthurwo. Muingi wa Kirinyaga uri na matanya manene megie ndumiriri cia uthii wa nambere iria ekuhe muingi, na kwa ihinda riri gavana wa kaunti ino ya Kirinyaga Anne Waiguru ni orariria muingi tuthie imwe kwa imwe mwena ucio tuigue maria the factories. Your Excellency, hata cooperatives mbili za Kirinyaga already are lined up to set up their coffee processing factories at the industrial park. Just what you have heard about value addition. So we thank you, and we thank you in advance for your support, and we look forward to working with you going forward. Mimi maneno ya siasa sitaongea sana, lakini tuseme hivi: tusishinde tukishughulika na distractions ambazo hakuna mahali zitatupeleka. Kama vile Mheshimiwa Ndindi amesema, kama hawakukuweza, walipokunyanyasa, wamekuacha nje, wamedhulumu kila mtu ambaye amekuongelesha, watakuwezaje sasa? Umesonga karibu zaidi na Mungu, alafu huko na serikali, watakuwezaje? Wasitutishe na wasikujaribu kukutisha, hata usiwajibu. Wewe wachia foot soldiers wako hiyo maneno. I think they are looking for relevance. If they were clever and they are politicians, wangekuwa wanajipanga. Wale werevu nimewaona wakipanga laini kwa ofisi ya deputy president, kwa sababu wanajua huko hakuna mahali wanaenda. Hao wasishinde wakitubabaisha. Sisi tuko mlengo wa kazi na tunaendelea na kazi miaka 5. You have a promise to deliver, and we want to work with you to deliver. You have changed the conversation in this country, Your Excellency. You moved us from empty rhetoric to discussing things that matter to the people on the economy, na hapo ndipo tupo. Mungu awabariki, na tunawashukuru sana kwa kuja, na mkuje mara mingi tena Kirinyaga ili tuendelee kupeleka Kenya mbele. Kwa hayo mengi na machache, ningependa kumkaribisha naibu wa Rais, His Excellency Rigathi Gachagua akuje atuongeleshe. Karibu. Thank you very much. Please be seated.
maaskofu wetu na kanisa, rais wetu mpendwa Mheshimiwa William Ruto, gavana wa Kirinyaga Mumbi wa Iguru, magavana ambaye wametutembelea, waheshimiwa wabunge hasa wa hapa Kirinyaga na wale wengine ambaye wametembea, wageni wote ambaye wamefika hapa Kirugoya. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Asante sana. Makasisi wetu, tumefika hapa kwa ibada ya shukrani, tukija kumsidikisha rais wetu mpendwa ambaye aliniagiza ya kwamba anataka kuja Kirinyaga, kwa sababu tumetembea pahali kwingi na hako na mpango wa kutembea katika kila county kwa ibada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema amemtendea yeye na ametendea Kenya. Tukakuwa na ushindi na uchaguzi wa amani, na Kenya ikaendelea kuwa na amani baada ya uchaguzi. Na lazima niambie nyinyi ya kwamba hawa governor na Gachoki niliwapigia simu, kwa sababu pale hamkuwa kwa hiyo mpango. Wale ambayo wanampangia rais walikuwa wamepanga pahali lingine, lakini akaniita akasema, Sunday hii inakuja, roho yangu inasikia ninataka kwenda Kirinyaga kusema asante. Nikamwambia rais, naona notice mfupi, si tuende wiki ile ingine ndio nipatie wale nafasi ya kupanga. Akasema hapana, roho yangu inasikia nataka kwenda Kirinyaga this coming Sunday. Kama governor watashindwa kupanga, tafuta kanisa moja dogo tuende hapo, kwa sababu lazima niende Kirinyaga. Kwa hivyo governor na makasisi wetu nataka kusema asante. Within a very short time you have convened this very good service, na nataka niseme asante. And mimi sikuwa na wasiwasi, mimi naelewa watu ya Kirinyaga. Nimekuwa hapa miaka mingi, I've been here for a total of 9 years. Na nyinyi ni watu ya kazi, so nilijua notice ya 4 days it's okay. Kama ni county zingine labda ningekuwa na wasiwasi, lakini mimi naelewa watu ya hapa Kirinyaga, na nilijua ya kwamba hatutakuwa na shida hata moja. Adu wa Kirinyaga muliokuwa adu aito, happy new year. Ni to gatho ndiragĩcokia. Nĩ mona njamba ĩno itũ ĩno yakinya bara gatagati, nĩ mona ĩrĩa yakinya wega. Nĩ mũndũ ũrĩa aingĩrĩtio heo mũno nĩ andũ arĩa ni andũ a Kirinyaga NEMA. Ũrĩa NEMA mwanjĩkire na njamba ĩno ma twarĩ handũ haceke. Ithuĩ tũtirĩ ciugo cia kanua cia kũigana cia kũmũcokeria ngatho nĩ mahoya manyu na kura iria mwatũheire. Mane mwatwĩkire wega andũ a Kirinyaga. Handũ ha njamba ĩno naniĩ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Ithuĩ tũtingĩhota kũmũrĩha, no Ngai ũkamũrĩha, na nĩ tũmũhoyagĩra ma, kwa sababu Mheshimiwa Rais, unajua hii Kirinyaga hao watu ni waajabu. Na ndio ulisema tukuje hapa, nikafurahi sana. Hawa walikuwa wamepewa running mate hapa, wakasema hapana, wachana na hiyo, tutakaa hapa kwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Hapa Kirinyaga ndio ilikuwa headquarter ya deep state. Mipango yote rais ya kuangaisha wewe ilikuwa hapa Kirinyaga. Sasa hao watu ya Kirinyaga wamepewa running mate, ndio headquarter ya deep state na system, wakapuuza running mate, wakapuuza deep state, wakasema sisi ni watu wa William Samoe Ruto. Andũ a Kirinyaga nĩ mwatuonirie wendo, ona ithuĩ na njamba ĩno nĩtwendete kwendwo. Kana inyuĩ atumia mwĩciria nĩ inyuĩ mwendete kwendwo? Ngoro yakwa nĩ ĩrakena, ngoro yakwa ĩgatuma tuma, ngoro
hau kono muhingure ngoro ya njamba ĩno ma nĩ iraigua wega na yakwe kaigua wega mũno muramenya kaundu uria nyi ndakĩbangĩirwo nĩ mũndũ ũyũ andũ acio mabangĩire ma nĩ mwatwĩkire wega na tũtikanoga nĩ gũcokia ngatho no nginya tũke tũmũrutĩre wĩra na ndio rais wetu amesema Kirinyaga iangaliwe vilivyo kwa mambo ya maendeleo na kwa mambo ya watu ya Kirinyaga, na ndio ameweka watu chungu nzima kwa serikali yake kutoka hapa Kirinyaga, kwa sababu nyinyi upendo wenu ni wa ukweli. Tena watu ya Kirinyaga wakipewa kazi wanafanya. Waacha nisimamishe viongozi hapa muone mambo ya Kirinyaga vile yanakaa. Haya, gavana kuja hapa. Wapi secretary to cabinet? Wapi PS? Wapi GK? Wapi mheshimiwa GK? Wapi Jeremia Kamau? Wapi Hana Waitherero? Wanjohi Githae? Wapi Sam Gateri? Wapi Muremi Morage? Wapi Christopher Kenywa Wanjau? Hata Denzi Stube kuja hapa. Kuna wengine wanauliza ati wewe ni nani kwa serikali ya William Ruto. Si ni mzuri tuwaambie? Sasa rais wetu kwa mapenzi yake kwa watu ya Kirinyaga na kutabua nyinyi ni wafanyikazi na mnaweza kumsaidia kutimiza yale ambayo ameahidia watu wa Kenya. Huyu governor huyu Mumbi wa Iguru ambaye alichaguliwa kwa kura nyingi sana, rais kwa mlengo wake wa Kenya Kwanza akapendekeza na kuunga mkono akuwe chairman ya Council of Governors. Yewo ni wahora mshari cha magavana mothe. So Madam Governor Kachi. Rais akatoka hapo. Mlikuwa na kiti hapa ilikuwa strong ya yule Karaja Kibicho. Si ndio? Tukiukamega wale haona ke. Rais akaamua ya kwamba hiyo kiti aiongeze mamlaka ipande juu. Secretary to the cabinet, mwenye kupanga mambo ya serikali, mawaziri wote, mkutano wa baraza la mawaziri, yule ambaye anaushauriana na rais asubuhi saa 7 na jioni. Secretary to the cabinet ni mtoto wenu huyu anaitwa Mase Wanjau. Mpigieni makofi. Mwirareri wa Inoro TV kuu ni kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria igongona ria mahoya rirathie na mbere. Ucio ni munini wa president Rigathi wa Gachagua uria urathie na mbere na kwariria muingi no maige ni ukumamukira ona ciahanda mohoro-ini maitu ma thaa 1 na thaa 3. Mwandiki witu wa Weru wa Nyambura ari kuu kaunti-ini ya Kirinyaga na nuo gukorwo agiturehera maria mothe megukorwo makiyumiria kuma mwena ucio. No kuma guku studio mwiroreri wa Inoro TV hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu ma Inoro miaraho. Ngagucokeria ngatho cia mwanya ni undu wa we wanyitanira na ithuĩ ihinda-ini riu twakorwo tugikumenyithia maria mothe tukuhaririirie undu umwe na maria marathie na mbere na kuhanika kundu ganite guku bururi-ini. Nie njitagwo Gathani wa Njihia ngakwendithĩria miaraho miega ugithie na mbere na kuhuruka muthenya waku wa kiumia.